بكن رو بكن ورا ورا قلازر امان 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 ناس مهر دولكن رو بكن ورا ورا نشياري نرازاي ورك جادلان ندج مني نهوالي ورا ورا قلازر نشياري نرازاي ورك جادلان ندج مني نهوالي ورا ورا قلازر امان 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 ناس مهر دولكن روبكن ورا ورا تمشي يارم وراك جادلال هبي دارم نبجارم ورا ورا قلازر هبي دارم تمشي يارم وراك جادلال هبي دارم نبجارم ورا ورا قلازر امان 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 ناس مهر دولكن روبكن ورا ورا قلازر امان 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 ناس مهر دولكن روبكن ورا ورا قلازر ji stüdyoyên TRT Kürdiye dembaş slavure sibab xêr temaşevanên hêja dawiya hefte îro bi straneka xweş bi straneka rengîn dest pê kir belê temaşevanên hêja îro mijara me ser jinên ducanî û tenduristiya pitikan e em ê îro servan baxivin lewra ji bo jinan pêvajoya ducanî bûn gelekî giring e gelekî muhîm e divê çi baldar bin her wekî din piştî ku pitika wan hat dünya divê çi baldar bin çi diqat bikin wîn jî dikarin pirsên xwe peyamên xwe ji ser WhatsAppê ji me re bişênin telefonama li ser ekranê ye 0506 657 536 ji vê numareyê hûn karin mesajên xwe pirsên xwe ji me re bişênin kerem kin em mêvanê xwe jî nas bikin Doktor Şirin Aslan Kılıç pisporê nexweşiyên zarokan mamoste tu bi xêr hatî بخير خودي التابع سباسيا تتكم سباسيا برنامج داوية حفتي تتكم كو مكر ميوان ام كار بچن اگه هدرین باش تماشاوارنا رو بکن İnşallah mamoste gelek spas kim tçavay baş inşallah هوالا سپاس تکن من شوانا باش Acı başım malava hava Pispore ortopedi u travmatoloji operatör doktor Ubeydullah sevgili mamoste tu bi xêr hatî خودش ترازبی tçavay başî الحمدلله تو جانی تو باشی Acı başım spas tıkım Stranbeş Pervin Hüseyin'i Malata Hava İsmail Hakkı Parmaksız Haşim Reşadet gelek spas tıkım
بله تماشاوان هجا اکیبا داویا هفته اج بوه به طریق آماده کریه کرم کنم به هفته تماشا بکن پاشمه دوام بکن بله مامۆستا ئەم بتەرە دەست پێکن دەبێتەرە هات کۆتن ji bo jinan du canî bûn pêvajoyekî merheleyekî gelekî giring e mamoste him ji bo tenduristiya pitika xwe him ji bo tenduristiya wan divê çi baldar bin mamoste ev pêvajo çawa derbas bikin Yani beriya bin du canî ku pêre ku zilam zewcên û qerar bidin ku bibin dê û bav ji bo zarokekî tenduristekî paqij bê dünyayê ji ware gerek çend tehlîlî xwe bigirin gelo di dê de û di bav de nexweşînî genetîk hene yan tin hene xwîna we wê hev bê hev nayê û mesela bêjin ev telasemî divê herêma me de pir zêde ye ji ber bihra spê ew tehlîl gerek ji dê û bê girtin beriya qerara zarokê bidin ev nexweşiyekî çawa ye bawer dikim a xwînê ye ne xwînê telasemî mayê bêjin her meh zarok perîşan dibin her meh kîlo du kîlo xwîn didin wan ji xastexana dernakevin jiyana xwe zû didin yani weke zarokî bi tendurîstkî paqij nayê dinyayê dibe weke kabûsek him ji malbatê re jî û him jî ji civakê re jî û him jî dibe barek ji xastexana û doxtera re ev yek a nexweşekî a ku pir popüler heye mesela sema ew jî terama tez gerek ew jî teremakî wek ji wal bijin ji dê û bav re gerê bêkirin bê wê genê radijinê yan ranajinî heger ew gen de bav ra jî mesela bi bav re tune bê pirsgirêk tune heger bi dê û bav re hebe ew jî Wezareta Tenduristiyê qerar daye ku karibin ji ware tû bebek ji ware hazir bikin belaş bêpere ev jî qerar kirî û gelek nexweşînî dî jî genetîk hene yani ev tiştekî a herî beriya du canî çêbê beriya pîrek hemle bibe ama xwîna xwe mesela bê xwîna wal heftê yan xwîna dê çi ye xwîna bav çi ye heger xwîna mesela a dê pozitif be xwe pirsgirêk tune heger xwîna dê negatif be mecbûr a bav jî bistînin heger a pozitif be hingî ji doxtê hemlê de dibe wezîfa doktorê pîreka ew ji bo ku xwîna wal hev nekeve zararê negê bebek ew program li wa didin di meha bawerim di hefteya 28 de wextê pitik ji ha dinyayê dîsa jî li dê didin ew ne ji bo zarokayê kemîn e ji bo zaroka di duwayê ew ji ber ew zaroka di duwa ku ew derzî li dê nekeve zaroka di duwa wê ihtimalê ji ber bavê jî ihtimal heye düşük bê ihtimalê nexweşîkî pir giran çêbê û jiyana xwe derbas bike û berek jin du canî be mamosta dest bi vîtamînan jî dike newsa wextê biryarde berî sê mehan wextê biryarda meselen hemlê de her semestrayê kemîn de giring e ji dayikê re folik asid ne doktorê pîreka me li gora yani gelek doktor tavsiye dike bilgiyam heye gerek dîsa doktorê folik asid çima giring e ji ber ku ne de bandora xwe li bebek dike dayikê dike her bir cana nexweşîkê bi spîna bifida belkî bu arşe bê mamoste bi branşîviyê mêjî pêş nakeve cana anencefalî mesela bir zarok çê dibe serî heye lê mêjî tettine yan jî nîvcoyê ev folik asid pir giring e her sîmehê pêşî piştî jî mecbûrin D vitamîn hesin yani mecbûra bistînê ew ji bo tenduristiya bebek zarokê re lê wextê hemlê de tişnîdî jî hene gerek bê balkêşkirin ev testin hene bijin testa di duwa a duyem sêyem çariyem ew jî di semestrên her sîmehê pêşî ew testa a duyem çê dikin ew ji bo ku zanibin ihtimala zarok a ku bê jiyanê wê Down sendrom pêr hebe pêr tune bê
يعني جي تريزوميك حجدا او جي نخوشي جينيتيك او تستن ترما جرد بجن ترما تستي ikili جرد بجن يعني ام دكرد بالديام تستات ديام تحرسي مهب ديام دا كنتش تقدرنا كبي سيمين سيم جهه سيم جهه واتشاريم جهه مرة دوام دكا هاجر دور دا يجي شبهه بو او د كوريون دا حرسي ما بيشده سي في اس هي جكوريون درزي دستين تشين جنتي هاجر دويت جي زمان شبهه بشتي مها بشتي سيما او جي اوا دورا ببك امنيو سنتيز جي دستين ودرا تي شاندن لابوراتواري بنبي جينيتيكي يعني هاجر شبهه بكر شبهه تنبي او ها شبهه كان جيد الجماعه حريم عمده زواجا مالبات برهي بسمو كشمام عمري بتشوك زواج هي بله جانا جيب عمري زلام عمري مزنه بشتي كوبيركاي وانا من جياج زوجين او جي حمر سكي باي نخشي جينيتيكن دفي بيركاب حمله يعني اهمال لك يا وطنا جبر زاروك پیش روزا منه يعني نخوشی در کبین وقتی گفت به تراوماک به کابوس جمال واتره. بله راست تمام است. از واقع دریا دم پیرکی بحمله وقتی چه الخمقات بجغین وات سیکو مگوت خوارنا خو استرس نباشه جره استرس گیرانه خوشک رازی رازان جره پر گرینگه مثلا یواری طیبت گرک نبیرا یازده و پنجا او رازان زیاده گرینگه جبر هنگی او دوی هندر طاریبه بدنگ به ملاتونین ده هنگی ته بکرن او جي هرمونا كيف خوشية يعني حملة بستريس درواسكي رازان خوارن ستريس وجانا جي اشين هنا جي بيركا مجبور الواقع او تختاري غادن ضم او قراري بدي وكاتي تانوس جا كزامك تشكوانا لما مصاب مخابن بيواجه كزورة بشتكو دبن حشت مهي نهمهي ايش تتكلم بشتغل ما مستشتب برسم يعني جالك بيرك جوه مسألة برغم جينن يعني حتى شش مهان حفت مهان خوش دوام دك باور دك من الجوري ناري نامن بشتي حشت مه نهمه يعني برك ببك ورا دنيا جالك بيرك نكارن رازن ج ايشا بشتاخه ج ايشا ستيخه سدما بتشي ما بس چما بشتاوان تشه جبو جراند بن كو جرانيت يسر بشتاوان بله مثلا جرانيت يسر سكيوان جبوني كو خو راس بن خدنا باش جت بشتاوان ده كو فطقه بي بجبل فطقي جغيني جي مثلا بل كيرشان مسيا بي اب اي شيء زيادتك وقت كو اف زياده جيتك ام بيجن دور دا سنير داماريتشا داويجي سري اینجا برید داویجی پی امرو اینجا اینک جوان راجی اتش مرو هبی وان تداوی نکن جبونی کو ضرر نگیجی ببکی نکارن تداوی بستنی نکارن تداوی بکن جبر چی مثلا اینک علاج کمنه ضرر ده ببک و جغینی جی مثلا عملیات لازم بیام عملیات نکن کو تشتکی عاجل چبی جاگی عملیات کن اما جغینی جو کو ضروري جيبو بشتم روجي شوار راحت بي جاوید دو جانبن قالك ام دو تشتبنن يك تندرستي ديوي يك جي تندرستي زاروك وقاوي دو جانبي قالك هاي شوابي مثلا وقتكو چي جير لازم بي دا فيتامين جير لازم بي ابيكم مثلا قالك دا فيتامين احتياجي دو قط زيادت بي مثلا دا فيتامين مثلا چي ده بيجن برطاوي كم تقد جنا برطاوي او طاب دا فيتامين جد كان صدانوتي شغيني مثلا هيك ده ام بيجن نيفيش كده جغيني ده مثلا كارتولا ده تش جغيني ماسيا ده ماسيكو مثلا بيجن صومون بالغ على بالغ طون بالغ دوان ده دا فيتامين زياده وجغيني يجي مثلا
کودی مثلا نخوش که اکدمی هایش خود مینی گله که هایش شکر خوش یابی مثلا که اوی کو دو جان بن تبجن ام برچینه دو امی زعف خارن تخون دروم ساده جی گله که کوچنا مثلا با دکتری خود چنا قادم دوم دکتری خود گله که هایش خارن خوش یابن دوان دجی مثلا اکچید بی تیب کی دیابت چید بی کو شکر وان زیادت بی خارنه کو زیادت خون کو تیب کی دیابت کو زیادت بی مثلا سر اولی گله که تندرستی دی باش بی کو زاروک جی باش چی بی ام بیجه مثلا کو دی هایش خانه بینی ام ویتامین ببر جی کم چید بی مثلا کو ام بیجه شکر های شکر خانه بینی تیبی کی دیابت بیجن کو هایش وانه بینی جی جه ببر مثلا زیاده مازن بی وقتی کو زیاده مازن بی جوردا جی تانگ بی و گله که وان شال بین چه کو مال زاروک جی لینا doğumda da küçüğüne kadın doğumda da ayrıntılı ultrason bejin. Bəli. Devir de hasiyon tevdirinin. Hasiyon mesela kapiye van çağına, gözü kevan çağına. Önce ultrasonda tiştek tespit kin. Mesela bejin mahi haştada, nahada ne bebek piyavan xwardı bin. Şu an bejin pef. Önce belki durumu sadece em bejin mesela şu sakhaliye ya. Tişteki sadece tespit kirin. Çima xwardı be mamosa. Yani mesela gelişmeyi tam çiğne abi. Em bejin gelişme ki piyem ruaya. Tusa parça parça te rast mi? Direkt de alqid mini. Tam rast nabi. Mesela em bejin piyeki sor rasta. Piyeki sor rasta. Mesela görmedin piyeki rasta. Em bejin kuva piyon xwar bi. Piyon saç edbi. Piyon mesela gelek sabi saç edbi. İnce kut ultrasona tespit ken diyan jber vizav akdum aciz ben. İnce durumu sadece gelek aciz ne ben. Tedaviye vi heye. Em jber bejin yamuk ayak Türkiye. Pev ekino varus Latince'ye. Şeklerini xarad be. Şekli xarad bi. Vakti ku mesela bilhayiş xaben, bilaviş xara nek nedert. Vakti ku piş doğumu, şuati doktoran pişeyni ba ortobay doktori pişeyni ba ama emsele avliya çıkın. Hem bibler nek rast bi. Yok hastayan hin nerme nem sama. Hasiyan nerme ujgayni yiji devir de nek ku elvif xabar nadin. Nek der asid ku asid minin ji piyan xward bî. Inca gelişmeyê jî jê re dibêjin ponset yöntemiye mêrkekê beriye 2 sal rehmet kir ponset yöntemiye ye jê re dibêjin alçî dikin. Em gorî aşameyî gorî evreyî her hafta kitêba me gorî dereceyê alçî dikin heta piyawan rast bî. Yani ev nexweşanî mesela nek saat dikin bêjin pev ekinovarus mesela ayrıntılı ultrason edirin جبري عاجز بن جوانا دبي درت بلا جوانا نبي درت پیش دومه تدابیر بی هیا. ماموستا هن زاروک شی پشتی کو دبن سالک وقتی دست بمشه دکن نگیوان خوارد میشن حتی هنگا نای فرق کرن هنگا جی شکال ددن وان شکاله تایبت اج بو مشه و اسه دماوی چیه؟ هکو ام بیجن پیه که سال هسته. بله. سری اولی کو زاروک دبن چک پیان سا خواره. ام نورمال وقتی کو مازن جید بن بی علی بچه. و کو اف درجان زیاده بی اغلبیش برده ویتامینیه. ام جر بین خوجه مجیزانی مثلا اش خوان شت تعقیب کن ده ویتامینی وان درینن. بگش خوام ام خوجه پرس کن ام بیجن دبده ام مهم چیه؟ تبیجی ده ویتامینی و جغای نیجی مثلا بیج demir eksikliği. Jiboni çene bi. Cevanda ku evvanda da vitamini hep kem bi. Ku anji bekhnaji mesela evi ku da vitamini nek buana ziyade kem dişer bi. Mesela bir depoan valaya ağlabi mesela çin damla ektikir. Tkhul belki ev ker neva. Jiboni gelekel değeri ibrenin. Ka mesela depoyu valaya bugori ölçü ibdin. U semayri gelekel cayki ölçü ibrenin. Mesela bejin damla دانا مثلا بيجن صالح وجاي درك ما في املاند بلكي او طام تيري نكر جانا درزي جدا جانا درزي جدا مثلا بيجن دوس اوكي دكو دبو فالد بي قال لك بيجن doldurma tedavisi bejin mesela. Jgayni ji ku mesela haroş ku damla dini jwana jet bejin idame tedavisi. Mesela nek kujber kova damla amlinin belki evde bir tane terineke. Vati ku terineke ji نخواهش حسیم رو نبینی دوان درده مثلا خارد بی مثلا تچاوگو yani pıtık dınava diye xoda B vitamina D dibene mamusta yani pişti ku dertke ve kem dibene mesela tegot yani şeklini gevan xarad be
او هین نوا دیا خود ویتامین د ناس بگد- نفسه حتی جبابك نابا دي خورا دا فيتامين كيم نابي حکیم نابه اما يدي بلكي كيم بي الكوختي كيم بي جبال حصيتشا مثلا حصيه دشي لنجي دشي بي دشي بشتي دشي كد دا فيتامين دي كيم بي تشتي صاچ بي انجا جبوني ابي كد جنبي قال لك هاي جوان فيتامين خوابن مثلا ام بيجن ام روجي مثلا ام 400 عاملين قال لك او 1200 عاملين جغيني مثلا هاي خوار نخوابن مثلا ابنا خوارنكو ام بيجن شكرلي نطاطليا خوارنكو فيتامين لي مثلا بيجن سبزبي وجغيني مثلا بيجن گوشت بشینی به شيناي بي أنا امشي صار البشير بانا فيتامين اي مثلا شيناي ده مثلا جا فيتامين زعفه وجغيني مثلا بيجن تخوارنا دي جاجي ابيكو ام بيجن صالح لي بدو فيتامين اي اما مثلا ان باشي وانجي شبوني ده فيتامين طافا مثلا روجي ام دا دقه 15 دقه امرنا برطاف افجمره تيرت يعني هر وقت دنجی حتی دو سالانجی ون شیره دای که توصیت کنم ساما مساجت پرسم باور دکم ام نخوشی پرانیجش که ماسیا شیره دای که چد به زاروکین کو شیره دای که خوب نکم بناخون بهتر نخوشی بوانه چد بنم ساما مستر یعنی ام کارون لبیجن Yani şire dayke em bejin ne jbo mayık bu khoy umazın bebe. Şire dayke ulo tenas kirin de dünyada mucize ke. Hayana tiş fabrika ki en modern dünyada damlak ji dilopek jbek şire dayke çeyne kirine. Jber şire dayke dendreve de حياة ششمه هي يكمين تشي فيتامين وبروتين وكربون هيدرات ودهن ومينرال حمد احتياجات زارك بيكتيني سري صدي حشتي آفا جبولم دوجن حر ششمه هي بيشي جغيني شيري دايكي تشينابي تشتك بدي آفي تشينابي بدي لوران دو هندره Yani- شیره دای که دج آب yani likolin kirnet Afrika'da jül dolatı heri germji disa şire dahi ki gorve germbuneci tera ava zarok ki taybeti evji se merhale ne mesela merhale ki hafte roje peşi jerbin kolostrum evji vake şire ki despeke شیره اوله نه zere hendike vake dikefçi roje çedmele tera yüzaruki براحتي تكي يعني جان دايق بنكا ولا شيري مكيمه بيقولوا بهانه مهانه دقر جبوك شيري دربا بكرن يعني قطيا بكرن من وانا بيجبر ريكلام جنبي ام تجاري جي ام نابج تفسير ناكن بكرن هادو شيري دايكي دوی ده جارا وازر کوک به کفچی چای که میده دش خو میده زارو کروجای کمین و که لبکی کرازه او تراوید که او دورا میده وانا حمی باش او جهاز و سیستم پاراستناوی ایمون سیستمی همی جره حاضر دکی جبرت هندره شیره دایی که دشغینی واد مینرال و خوارن شتیما گفت ev vake imunoglobulin و tromb makrofag و ev tişte ku karbe mikroba bukuje bir parez bu başlık sistemi dedi. Jgeinveji sistema parastına zarukade leşkerni mikrobe dost cihene. Şire dayket ev heyce bir lakto yani لاکتوفرین yani لاکتوباسیلس dedi ev jivena hazwala şkara hazır tkej bu kujder ve mikrobikat ona bu kuje evde normal şirde tne Asya mesela şir mesela nokta ku da bak bu god necbo mazın kirne nokta ku şir mijetçi de de daykede hormon kece bir oksitoksin bilindi be evci hormonu kif hoşi mutluluk hormonu yani Türkiye'de yani bejin. şiir dayın hmiş bu dayık hmiş bu pıtıke bitendürüsü. Yani okti ev hormon bilind bu hem pirek kif hoş dibe be stres dibe aşkayj ali bebekre zede dibe vaka yani kes vak dayık nizani
وی او رحی کیف خوشی بچ پرچید به انجخ دایک زانی به وقتی زار به وقتی البرسنگای جرینی وینا اوکسیتوکسین دهله زو وقتی کو پیزاروک چه بدنهای زو باش ببی جبر اوجی باندورا خال سر قاصر رحمیت کی زو دهله بخواه بی زو بخواه بی آسیاجی او مجاندن آده وقتی کو پیرکش قانسیر اجد باریز قانسیرات سنگی قانسیرا رحمی هیکا مالزاروک جر بیجن وینا جویجد باریزی جغيني ويجي بيركي دبين عمركي هستيواتين حلاندن قلت دكتور بيزاني اوستيوبوروس وقتي كشيره خدي ويج باريزي يعني شير نجبو ببكتين نجبو دايكي يجي وجبو ببكه ببك دورا بمجاندنه دانو ستاندنا دي وببك بهفره جريدان بر خرد بي زاروک جی باوریایی چید به یک پشتاوی هی تکیلی پر خوش او همه دبن yani şire dayke jlom acer bejin mucize. Hatta kim gibi ra şire dayke bidim mamusta? Yani haşişmeye kemin tişteki cenab-ı bidin jgin şire dayke. Hayat salajı emkarın bejin. Ha eftiş gidece şire dayke mesela tedai حرتم شيره دايك ديناميكي وكما شيره و دايك دي نعينيه او مينرالي تندري دي نعينيه هر دقيقه ده دقيقه بيشيجي وده الجور دقيقه داويجي نعين وقت الشير دا زاروك ده دقيقه كمين حمي وك شربت اواش شيرانيه و5 دقيقه داويه تقريبا 20 دقيقه دوام بكي داوي هنجي دهنت كبيد روح ياغه هنجي بشتكو ياغه تخوي نو كازورك بخوت حس تيرد بي هذا دايك تشتكن ده دقدنا ده دقسنجي ده حمتشد بي زاروك شكر تاني تخوي بياغد مني زاروك ما ظن ابي كلي زيدن ابن ايجاد بيرجت كيف ستريس شيريم كيمه شيريم تيريناكي شيريم زاروك بي ما ظن ابي ايجاد شي شيره درvat kre iyice hangi bir kabustuk zarok ku şire de ne xoy kolin hene dbejin ew zarok alerji buar çedbe astım buar çedbe nexoşi alerji gelek nexoşi buar çedbin jlam dbejin ew mucize ve zarok je mahrum nebe Saat xoş mamusta kamen naberek bidin mestranek kutar bikin kerem ke berbin
أسمر ولا نينا جورش بالله نينا 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 كان شيرينا نينا 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 أسمر ولا نينا جورش بالله نينا 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 كان شيرينا ساعت خوش بالا بابا بله تماشاوان هجا مشغل جی پرسی ما میکروفونای خود دریجی ولاتی خو کر گلو او چه دفکرن چاوا پتکین خود نرن کرم کنم به هبر تماشا بکن پاشه ما سپورین خود دوام بکن کشفه هکی دویی به هر تشتکی زانه و زاروگ برسیه زانه و زاروگ نخواشه زانه گویی بیتشه زانه زکی بیتشه او دویی که کشفه که حقیقی دویی به زانه از دوش ویزو زاره نخوا وقتی دیگریش و حتی شش ماهی له شیری دویی بشتی شش ماهی له گرکت چوربه دی هیکون دی ماست دی هیدو حتی بخاریت چه هیروتش مشتند خود حتی من 2 سال جیت نمیدونم تو دی عمرو بجا قایتی بمرن همه بخواست ترسم شیره دویی که هر تشتی اونم لیتره مثلا خود داملک باجی همون تشتی سالک لیتره چتره مزی قنداق دکر مزی تازاند میزان انبر بون تشتی که به مردای ده مقام ماما من دایی خواه من نده همه ممک ده دایی و حتی به کت مخارن ده دایی مثلا هکو صایبیدی بیتن شیرو گوا ممکن داخل نگیریدن او ماما دنه او ماما ترانه کتن ویا بنانی دکتره که بلکه آلرژی بیتن بلکه رفلیا و هبیتن میده و قبیل نکتن بلکه جنده ببکه گوا خودتن زرکا و هی زرکا و زیده بیتن بچک شیار نابن شیر ناخوان کلوی ناورگرن هندی واسایویدی بیتن بچک ساخ نابن yani vasa şiir gava şiir jinaga zerke vad gertin rahat ki ne yoğun bakımı berhende via mutlaka beneni doktora ki بله ما مستر باور دکم هشمندیا گلمجی زیده بویه لسر شیره دایی که ل دوتره ده باور دکم بحثا زرکت کنه و سما مستر کو زاروکن کنو تن دنیه کو شیره دایی که خوش ونا خون زرک بواره چید به سدماوی چیه ما مستر زرک چما چید به پرانی زاروکن کو شیره دایی که خو ونا خون بواره چید به یعنی سدماوی چیه نه نبوتنی بگیردایی زرک چیه دندری خونه ده ماده که جل به بیلروبین وقتی بلند به چاو رو لاش زرد به او بیلروبین چیه به بیلروبین دندری خونه ده او شانونی صور هن حجران اریتروسیت بیشن وقتی پارچه به بیل وردین دورت که به indirekt و تچه کذبارش دورا دریا رویا ده پیسیت ده داویجی وقتی که او پارچه وینا جرد بیشن دبی بیلروبین الجم زاروك جم بتك وقت ذكي دايك خود به او مثلا الجم انسان نورمال 4 مليون به الجم فازده 20 مليون او مجبور واحد جرهانه خراب كي او parça دبي زر دبي مجبور باوج جانا يجد نكاري باوج دريا قراجير ده نخوشين هنا ده كزبارش ده ياجي ناهلي او بیلروبین خوشک در که به درویاده وقتی که او بیلروبین بلند بو زرد به لیجی صدمه و ناچنه مثلا کو شیر مثلا شیره خو کم به و شیره دایی که دهلی او بیلروبین زوش که زبارش در که به وشلاج در که به باویجی وقتی که شیرتنه به کم دبه خو آوای لاشیجی کم دبه و هنگی زرگ در که به حالی ها زرگ جانا وقتی که بدره گواتر هبی جم زارق بندره خود زارق که ترید هورمون تساهش بلند به و تدورت کم به اوجد به صدمات زرکی جان وقتی کده و کرک خوینا و الهب نهات اوجد به صدمات زرکی لی دی چشت زرکی سه جوره هنه یکی فیزیولوژیک وقتی زرک به هر ببک کرد به ببکی که زرک در باس نکرد به دنیا دتنه نابرا
روجا سیاحی هفته هیدی در واست بی اگر روجا پیشی درکت بلند بو او هنگی دویک تعلق هینگا تهلكه دویک بترسي تشتكي جبر وقتی کوزریک بلند بی هر درجه پیشی میجی زارو که قالکی که او قالک دنا بروا دولو والابونی که روجا ده تیگرتن او بیلورو بنقطه بلند بتك بس میجی زارو كده میجی او زارو حيام برني وفلج بي انجلين كاري حركت بكي دوی مالبات جی حاضر بنا خو هبی حرتم بالا خود نه به زربو کشارو جه زربو هم پیچک زربو رجای کمین مجبور هر جم دکتر او بیلوربین به چقاسه normal yani eğer kurtbun bilind bu proje 5 derece bilind bir o tehlike. بریا مامۆستا دەما و زارۆک چێت بوو چارکە زەر داویتن سەروان Yolla çarkazlar davetten çarkazlar davet davetten car navit kısım bir tavide car cilet gühevat kısım hamle khurafaten avana hatta vaktin bejin zaruka vaktin çebebi gerek cilezler lenekin jibo zerik be xuya kirin. De bil lampede bil lampak spi be vaktin zerik be cide jali malbate be naskirin. Şuan emci الجوري مجاف ناويتنا زاروكا كوتشي بيت نورمال دوم بي سيزاريان بيت çenabi harimali. Kemani 24 saatte de bin çavi medebi. Ameli eblerin 24 saatte ekemin de zerik çebu çene bu. U singi çay behna çay. Pişti ku u şire hoş kimjan şire de çay çebu em perverderiya şire de vardıkin. U pişti emanat şin mali. برنا مامۆستا وەکە تەژی تەگۆت خوراافە گەلێکی هەبوون یعنی جنێت Cilel güvattan, cilezel vat, avazer داویتن سەروان لەبێر ناتێ بیران مامۆستا دەما و زارۆک چێت بوو لە زبە زارۆک پێچان ولۆ وەکە موم یاوان دکردن ماوەستە نظام ئانەکە اون چی دەفکردن دکتۆری ئانەکە پڕ تاوسیە ناکەن دەبێژن هەستێوانش بۆ ناکردن نەرمن وان قومات نەکن لێ ئەرێ لێ دکتۆرên berê ئەبێژی تێگوتن دما زاروک چێت بوو لە زوبێز وان دپێچان ینی بحشک وان پێچان گوتم بەرا زارۆک دستێ خۆ دەرنەخی دەربێ وەختە دستێ خۆ دەرخی دەربێ خۆشیار دکە لێون تاوسیە دکن مامۆستا هین زارۆک نو چێ بوویە هەستێوی نەرمە پڕ بچووکە زمانی بەرێدا بە خۆتی پرتک ژدی خۆرە چێت بی پی خۆت تکشینی خوا پی خۆت کشینی خوا ژێت بێژن فیزیۆلۆژیک فلێکسیۆن ئەv tiştekê normal e û ji xaynî jî غايني جي مثلا كو بيغود كشينا هو انك ديجي بيجم بلا بيون راس بي وان ديخنا بيتشوكي كو زيادة بيتشوكي دا حشك تبي قال انجا فان جوزا كيوان دا باش چنابي وقتی كو باش چنابي جي وقتی كو مازن تبي قالچاش قيجوانا تشد بي جام تفسير ناكن يعني قال لك بابك راحت بي جلي راحت سري بي درومي سواجي مثلا her bebek bu duma يجي جبوني كوان دا قالچا çıkıyan bejin gelişimsel kalça displasi bejin. Yani jiboni ku avgoze ki wan baş çebi her ultrason taraması yapken. Ultrason taraması da ji cihaz eken bejin ultrason ledrenin ev tu radyasyon itine zararına da bebek 5 dakikada ci kalçayı direnin divirde bejin graf yöntemiye ya ke dereceyi çiye. Mesela ci em bejin em ser femur başit bejin. Jibra u ciye ya. او جي ده مثلا جي خطام تقري يا جي مثلا بيجن درجه چيه بقولي درجه جي مثلا كو درجه كام بي نورمال ده الفا اجسي قال لك شيء صازت زيادتر بي ابو كو بابكي خو التراسون نكرنا زنا جيل بيجم يعني بيجي بلكي خبردارين فهمت كان قال لك الفا اجسي شيء صاز زيادتر بي هر بابك تتكيب التراسون ما مست يعني هر بابك تكيب التراسون توصيه جيت كان اما انك انسان ده جي ام بيجن الجندانا لواندر مثلا بيجن التراسون تنا اما ريسك كوزيدا بي قالك محقق ابي بابكي دوماي ده التراسون بيرن ام بيجن زاروكي اولي بي كچك بي وجغيني بيجم دومك زور بي durma sadece mesela risk ziyade ya. Öjgenici mesela bejin aile wanda bejin khali wanda mami wanda khalat wanda yaji zaruki wanda jem bejin qalça çıkıyabi dvanda risk ziyade tıra. Mesela bejin gund binji derek yosa imkantına biji
gelek yani bajarı bir ultrason nişandı. Jiboni ku mesela o tek ultrason ledrenin ev dereceyi ku seri avli beride ku tespit bibi em ben dereceyi kema bandajı ke public bandajı bejin. Xeyri bandajı bir ameliyat bir alçı başdı bi. Ku seri avli ku em teşhis bekne. Ja ağlabi mesela evçine ba çocuk doktoriye çocuk doktorcu ku derece van ziyade bi kim bi şey nebama. Guriye muayenet ke kev gözeki cide canım destajı ku amledrinin kev gözeki cidati anda nakebi am juan dibejin ortodoni testi bavlo testi ku dati anda nakebi ya şekli çavana mesela zarok şu xodi divan vandrinin ev ciye kalçevan da çizgiyanın mesela bejin bir birde du çizgiye ali de mesela bejin du xatakaya ya jisi xataya durumun sadece gereke em jiber bir kalça çıkıyor şu babkin Gelo tedaviye ve çavaya mamosa. Vege Tezkan tedavi- alçıya çava tıkın. Gori mahi, gori yaşayan bejin, ömrü değişmişti. Ser avli gori dereceyi en bejin metespit kir, dumai yaji se mahi. En public bandajı amlinin. Bir public bandajı geleke devamlı amlini. Haftaya da nif saat derini. Vege mesela ku en public bandajı amlinin Ve diyor nif baş saat behelin. نه يعني دائما سريبي مقطع بيجي وقتك هفتة كان نفس عاد برد درينا دائما نفس قال عاد لك بدأ سريبي مثلا كوما خوارن داي مبني باقشكر قال لك هر دايم او بانداج سريبي كوديوان باش هاي جوان ميني خير بي بانداجي كوديوان باش يدبي وباش تبي يعني مثلا جدا ناكبي اما كو باش هاي جينا مينن ابيج مثلا بابليك بانداجي داي ما كي دياتا باما مجال كي التراسيون رينا عملتني كشي فايده كريا او درجه زياده كريا انا كريا اغلب زيادات كا مثلا بقولي درجه كو شيستا زياده تربو ام بي بانداج جدرتينا اما بانداج كو ام فايده نكا سري بشتي ام بي كوزكي دخنا جي ام alçitkin pevlik pelvi pedal alçı jiret bejin ma alçitkin pişti alçı jisema edin disam gazitkin am disam filmi kişinin filmada durumu içiye. Hatta şeşmayı hem ultrason ile direnin. Ama piş şeşmayı hem filma direnin. Ev kerkerit ki kalçe ev keder ultrason ile dar nişanda ama filmada koya nake. Piş şeşmayı ev kerkerit ki kalçe dibi hasti filmada baş koya dibi. Pişti ku mesela bijin alçıya da ji ku baş ev ne girt jgani mesela ameliyatı yumuşak doku jirt bijin. Em bir ameliyatı da vurvetkin, ev navi pakıştkin, nav gözeki, bir dekhneci, cariki dekhna alçı, pişti alçı ma kuni vedi dise gazi vantkin, dise muayenetkin, kuci iş ko hev girt, em bir evkije datinin, em alçı datinin. Ama bejin zarok bu du sali, ev gözeki ji derketiye, vi çağı disem kemik ameliyatı tkin, em vurvetkin, ben hasiyem qatkin, em rastkin, u careki de em rexna alçı. Yani aşama aşama tedavi kırın mamosta dve çube peşe rojede. Vege ku ev tedavi nebi, Yani ku de dayık fark nakır, doktorcu fark nakır. Ne vege diyeyim? vaqti ku ser avli tedavi bandajı ka. Şekil Bandajı. hatta. Mesela her ku emri zedet bi, tedavi zortat bi. Em bejin mesela hijyen eman, ledrin mesela zaruk kopçote, zede khosa hajini. Okta ser nigat keve mera farklı kaşva. Vaqti ku breven çi mesela saz zede ku bahjin vaki wardaka, gelek durum ekran em şüphe bkin. Em bir nişan doktor bden. Vaqti ku mazım biji, ameliyat evan çivan zortura. Mesela ev gözek jiderte, vaqti ku zede mesela bejin bu hicda sali, bis sali, jvana mesela edip ameliyat ep zede baş nabi. Gelek protez bekneci. Yani Mesela mamosta hin dayık şid bejim bera zarkame yani okta zarok ser nigat kevin pır kefante. Le zarok mesela hin haştme hiye, nehme hiye, dehme hiye. Hin zarok pır zud meşin. Le bavar dikim gelek pisporji beriya saleke tavsiye nakin nevsemeş. Yani jboku hastiyevan hin nermen. Okta beri saleke ser nigat kevin jbo zarokan jbo hastiyevan. Tendürüst tamam usta. bege mesela bejin yürüteceğe, Bele. bejin yürütec, dinavan şwa. Şwa mesela navci yürüteceğe.
وقتی که زاروک راد بی خوب درآمد گری برای بچه وته وقتی که موام دیگه یورته جا کوبری چه سر پیوان جی نرمه آسیانش کرکرید که باشر نگری اما جوانی ام بیشتر مش او نکن پیشتی یک سالیش خو مشت کن اما بیشتر ام یک سالی بوری هیچی مش نکردن ام بیشتر durumu sadece iş o gelirken hem vitamini var birinin hem iş o nişan doktor bilin. Ama mesela zarukji erkeğin soya, tayyuan soya yani benim doğal yavan soya ama zulmeş nakin. ساعت خوش مامۆستا. شخوا دوێ پرۆگرامە ئەو قتێ زارۆکن و چێ دەبن تێ دنیای ئەم وەکە لیستێکی دن ماڵباتێ یعنی ji gunda bê ji bajar bê ji kur bê ferq nake em bêjin emrê zarok û bû navbêra pêncî û şêst roj divê tibê em ultrasona xalçeyê bigirin bê pêrheya tinê û em tekrar dikin û doktorê malbatê ji li aileyê digere dibe ka tu çû jem doktor te film girt negirt yani hem wezareta tenduristiyê û em hemî ji li ser vê mesele disekirin zarok tinê çênabê ku emrî bê dime wê ultrasonê em jêr negirin ne bawerim yani ji berê belkî serê sedî bîst çêne dikin ana deketê serê sedî ya yek ya herkes jî ji beaqil pêş ketiye sosyal medya çêbûye saya ve wîn jî bela dikin ve ji temaşevanan İnşallah bibe mîna têne مامۆستا yani program. dime çêbû mecbûr e bê ceme em ultrasonayê bikirin. İcaba Mesut xwazim mijar dîsa bênim welîdîn yani ana ka wezaret jî li ser vê mesele gelek xebatan dike ji bo welîdîna normal. Hûn çi tavsiye dikin mamoste gelek pîrek dixwaze welîdîna normal bike lê cana distê wan nakeve pirsgirêk çê dibin mecbûr dimênin ku tê dikevin sezeryanê lê hûn çi tavsiye dikin mamoste divê em çawa li vê meseleyê binerin yani her pîrek nikare welîdîna normal bike li mixabin cana çê nabe hûn çawa dinerin hûn çi tavsiye dikin mamoste Yani jinavê xwe normal e yani tiştek ji normal bûnê xweştir tune ye Belê. kaniyek xwarin dixwe deve mîdeye roviyê av dixwe tenduristiye çê dibê em bêjin wala ka xwarînê xwe serûmal xwe Belê. ev jî sezeryan mesela ya jî weldandan normal eger talûke ji pitikê re û ji dayîkê re eger tune bê a herî baş normal doğum. Ev tehlike çine vakti ku zarok mesela mazın be, ödem be, ev kalça cem pireke tang be, u de be nexoşin pir hebn vakit diyabet zarok ya diyabet tike dayke de 4 kilo nif çedibin. Ya jî normal doğum benden normal ejinşke ve ava zarok ve bu xalas bu. Yani qalbê wî nemalêket Tiştek av kêm dibe mamoste mecbûr e bestandin zarokê bimrê heta kengî Ve kar sezeryanê bisekinin nikare bisekine nikar cî de yani têdixin ew dişe sezeryanê branşê qadin doğum lê ez divê ameliyat bê divê zarok bestandin ciyana zarok xelas bê ev indikasyon dibe ji xeynî vana normal doğum çima normal doğum wextê ku çêbe ew bebek qenala wildanê derbas dibe دوی قناله de gerek mikroflora hene o bakteri ev dost ji bo bebekret ke devi pozu çavi vina dipareze ji nexoşiya adi ji normal doğum vaqtê ku çebe pirek zû bixwete zû baş dibe zû rahat dibe Aynı rojda rad besem nigeh aynı rojda rad dibe zû hemen şîrê xwe diye de şîrê vaqtê ku normal doğum be ji mer a herî giring nu zarok çê û divê denê sirsingê dayîk ew şîrê ku tebehs şîrê kolostrom ew ji her yani ew zêr e yani Bêj bo mejiyê zarok pir mühîm e mamoste ji ber gelek madenî bioaktivite hene ku dixwazin mejî û laş û organ nemêjin her derî wîna diparêzê adî normal doğum wextê ku çêbe zû yani piskirêknî kul cem sezeryanê çêna cem sezeryan wextê ku çê komplikasyonên hene cana mesela ew idrar torba idrarê tê qetandin pîrek heya sê çar roja nikarê bixwe bê cana weke embolî bar çê dibe tromboz di nigde di ciyêr de
جانا وقتی که سدران چه بو تدیت خوین نمات سکنی مجبور رحمی راکن هلا رو عمليات شو ما عمليات يعني افانا ستريس اساس هم تراوما جداي كره هاوك مقول اگر انديكاسيوني دكتور تنبي يقول كيفيه سدرام كم بور حتى بكام تشبي وهرمالي وش خشيره دجنا انا حوجي از جير ماما كي بسطيني وبدميده وهنجي تشب سري زاروكتي ام خمبري في تشتين ام يعني جبوك بخواد زاروكات التندرستي باش بي ورحت بي مجبورة تشتكي نورمال بني باشترتني يعني همش بو پیش روجا زاروك همش بو دايك همش بو تندرستي وان حتى كوش دستوان وري برا والدينا نورمال بكن انا زاروك جوختي كنت قناه دركن زاروك سنجاينا حمشل ام دبيجن جيري ويني اس بي بهني شلت زكي دايكي دي او وقت درك او ابي مجبوره بافيج بله وقت كنت نورمال قناه دوميت تشيبو او هنجي وك باسقط شتكي ودحفدت تانسون لتري و ابي دافيجي بس وقت كنت سدران درك راح درت كبي او اف سنجاي دميني جينجي بسكريكي زاروك برشيد فازا بيستروجاج احتمال هي د کویزه دمینه سین بنا خلاصتینه جهاز به گردن وقتی که دزارک دهروج خستخانه ما و شیر نکاره ببستینه اینکه شیر دایکش کم دبی شیر چه چه دبی چقدر زارک بمیجه او قاس شیر چه دبی بویم جانی رفلکس چه میجی دمیجی ده هورمون که جو پرولاکتین او دورایجه زارک شیر چه دبی yani de sezeryan de mesela şiir çenabi ve mama bıstinin dura zaruk peş nakevi o gelek problem hem zaruk hem daykere çedbe emt gelo sezaryan roja ve ligori çi diyardıkın mamoste yani doktor yani nezime hazarok diyardıkın yani nokta keyfi bi yani ne keyfi indikasyon be o هنجي تاخو يا كر مثلا وقت بين زاروك نالا قد جم دكتور نسيتن نرن نبزيو تشاوي يا جبرياي زاني بيرك مثلا بيرك شنو خوش بير هي نخوشين سيستميك بيرك هبه هين حمله بشي ده دكتور بيجي اما ويسيزاريان بكن يعني او برانشي دكتور بيرك اللي دوا انديكاسيون هذه همش طرفي بيبك همش طرفي دير اگر انومالي ديد التنبي وهستي باش بي و نورمال دوم جرى باش مثلا ماما سواك ميناك بدم ورجع ليك مثلا بيجي الا نورمال دوم بكم او قالشات طنق بي وزاروك مازن بي احتمال زاروك يجي باكسجين بمني بضغط الشبي واحتمال ميجي دخوين شبي او چند فاکتورن هنه چند نخوشین هنه جم پیرکی hariç لی ام حرتم دبیجن normal doğum. Per normal doğum çi zararı ve cana min epizotomi çet kinci bu kuzarı had دريا وقنا للدركبه او جي بشتينا بلاستيك جراحي ودكيش تكن جريدن وبخوبتي مثلا ماما صور جوالا كامل بجيبيه و çebura دكتور بجا و روجه وره چنا خوشخانه دبه يعني بری روجه که یا بری ناسه روجانجی دچنا خوشخانه پشتی روجا دومه روجا ولدینه دیچون که یعنی و تکه و سزاریانه یا زاروکک نوایده مریه و سه روجی قدیه ماموسته دکتر جی شاشمانه یعنی اف سه روجته یعنی اف زاروک چاود نواته دمایه يعني توا او زاروك جحرينكت وتيجي تجحرينكتي يعني جانا تشتي وساجد بنا وسما مستي يعني دبن لي وكما قلت تسمع مستي قلت بيرك حتى مدفي تستا خو بقرب جغيني قوي ما قلت تستا كيل دويام وسيام وشاريم يعني تستا شكر جي هي مثلا جير جوار تستا شكر شي تكن زاروك بشكر بيري حرمه التراسون تيجرتن حرمه التراسون الجورينا روشا ببك تخويا كرن دكتوره بيركا جواره دبيجن تكيجا تشي همن تشتي عاجل وتشتي بالي ناعاجل
جوارد بيجي ما بيرك بخزانه بزاروك تلاقي يا نالقي نبضيون شلون قالك يعني ما بس ده ونورمال جدا خويا يعني زاروك كان جيد بزاروك ما كمان يصير حشت حفته حياه كله ده حفته دي يعني وقت بليه و حرماجي شيء والتراسون اخذ دقري وتحلي اخذ دقري نه ممكن تشتي سوبر كيم شيء بالله جانا جي باوردكم كو ايكو جانا اهمال الطرفين ديجي بيتر بالاخو بدنا وسما وصل مثلا نورمال ببك يكيكو حرمه هر ايجي جرك حرب ازر جهر نفسه ودماكو يعني تببك نابا بدنا ما بسته يعني يك بلقه يك نلقه من باوردكم ويا فهمناك يعني بريا سير وجات شو انا خوش كانت برسكريكتنا يا از باورم بيچكي چاندا تندرستي الجمال باتي بلند ببي هناك همالش طرفي بيركاي نجالي دكتور تنري والله ويا خد تعالى زانا مثلا وقتی داویجی یجی قردومه ببک لاف لاقی وقتی لاف لاقی جی مثلا يعني دكتور شاشمانه چاوت تشبه هاتيه تشبه بك هاتيه يعني ما مست دكتوري دكتور جارانتي تنا 24 ساعه دكتور جن بيرك يعني كاري مني يعني ترجعنا تصادف كذا uçağı تكبن اره جانا قزاج كذا وقت ما وصل كوردون دورا قركا زارو كبي خوياتكي همن بشين سزر يعني بسطين وانا حمد التعقيبه ده وروشا بيرك بخزاني يعني شلون بدي حرتم بيرك بريا بدايك دفيل خو برسيبي تشبير هي شنو خوشي بير هنا خويناوي تشي او جينيتيك تستيم قلت برش خوره تشيكن شكري خو بقرن انفكسيوناي بهي التنية هيموغلوبين بيوكيميا قالك تاع الحرسي ما هي بيشي بطيبتي بريغرينجش بيركر دفي تمامي دكتور جي وبيركجي لسرها بساكن وسر شاي زاروكي قرار بدل ساعت خوش ما مستمع بمجارة سزاريان دوام بكن لما استرانا كادن قوتار بكن فاشيمه خبر بدون سر مجارة خو كرم كن شادي وقوانا خمني بدبا
مالاوا ساعت خوش بله مامۆستا بمجارە سەزاریانێرە دەوام بکن ئەشتە پرسم پشتی که پیرێک دۆڵم دکن ستێوان پشتاوان gelekî تێشە مامۆستا پرانیژی ku سەزاریان dikin باوەڕ dikim دەرزیل پشتاوان dixin newsa mamoste ji bo nigê xwe nava xwe hîs nekin sedema we çi ye mamoste çend sal jî derbas dibe yani jinên derdora xwe dinirim behsa êşa pişta xwe dikim mamoste piçkî serma bidin sermal wan bide cî de pişta wan têşe stûyê wan têşe sedema we çi ye sedemeyê ji ber anestezî çêdibî em dijê dibêjin postspinal ağrı sendromu û ji berî jî ku bê av dimînin gotî ku anestezî dikin ji xwe anestezî doktorî seruma didin wan û ji xenî jî mesela pişta anestezî geleke baş av bixwin rojê 3 lître av bixwin ku ev anestezî ji leşê wan bavê jî û ji xenî jî mesela qahwe bî em bêjin çikolata Ere bî kahve didin wan newsa ma ji bo Kahve jî êşa mesela serê wan kafeîn piştî ew tê de kafeîn heye sezaryanê ew kafeîn jî wî anestezîk madeyê ji leşê mirov ew tê xilas dike û av geleke baş av bixwin rojê mesela 3 lître û ji xenî jî qahwe dikarin bixwin qahwe jî mesela em bêjin rojê 2-3 car ji wan re baş e Lê ew eş mesela mamosta çend sal jî diçe dewam dike yani ew ew ê ji êşa mesela wan şûna derziyan piranî jî yani ji ber derziyê jî belkî çê nabî belkî nexweşaniyê zêde jî hebin başqa jî hebin belkî fıtık hebin yani gelek pirek veya Belki- bêje mamosta belkî yani mesela kirêşenme hebî pişt wî ku derziya ew êş zêde çêdibî berjiyê wan ser wî êşî dimînî yani ne ji ber wî derziye aslında mesela ku piştê wan bêşî bel piştê xwe dîşam din mesela doktor belkî MR kişînî MR'da mesela fıtıkê wan hebî kirêşenmê wan bî tê tespît bî yani mesela dibêjin mesela em bêjin nek tala dibî derekê değişî dibêjî ola ji ber wî talabîn tanî çêdibî ew êşandin belkî nexweşaniyekê dîbî mesela bêjin zêde serî ku zaman borî nîşan bidin çêtir e yani piştê doğumê divê zarok her pîrek jin her tim bi xwana ve xwana xwe xwe dikkat bike mamoste tendirustiya xwe her tim dikkat bike yani her tişt bi doktoran re jî nabe newsa mamoste hey ji xwarin gotinek xwe jî heye. hebin hey Yani belki vitamina ve hey kem hey kiloya xwe jî D gelek vitamin hebin kem bi bele ben sayı kilo jî gelekî giring e newsa mamoste kiloya zêde jî ne baş e şeker çêdike pişt mesela em bêjin wextê ku ducan bî wî çaxî jî gelek heye ji xwarinê xwe hebin mesela wê ducan bî dibêjin wela tê bebekên bêxwarin bînî tê bê vitamin bînî zêde dixwin geleke mesela kontrolê diyetisyena de û ji xwe mesela xwecê me jî got ve gebelikê de şeker yükleme geleke şekerê wan bidînin ama aglebî şeker ji ber xwarinê zêde çêdibî xwarinê ku ne zêde sağlıklı bin zêde şekerlî bî ew jî şekerê mirov zêde dike gebelikê de wetî ku şeker jî zêde dibî ew jî şeker jî zarar de bebekê mirov mesela nek bebek ku zêde şekere diye wan hey şekerê xwe nemînin sikê diyê xwe de jî mesela wek zarok dimirin ji ber şekerê jî carna zarok dimirin yani ji ber şekerê jî ji ber şekerê jî yani bera jin nebêjin em tu canîne kam çi were bermen bixwin û piştî welidînê jî bera nebêjin ji bo şîr çêbî kamê her tiştî bixwin newsa mamosta yani Aynı bera şey. xwarina xwe normal dewam bikin yani normalde Peki çi dixwin xwarin em nebêjin bide birçîmînin bide tiştek nexwin ama tiştê sağlıklı bûn mesela bêjin şînayiye xwarina zêde ne şîr yani xwarina ne zêde şekir ne zêde mesela tatlıya baklavaya ne nanê zêde tişte bi tendurust aynı sayı yani bera nan nexwin şekir nexwin neden bixwin vê nan ji biror lazım e lê ama pera ne pir nanê nexwin zêde em bêjin mesela örnek insan heş perçe mesela sê hebdanê mezit dixwin ama mesela gelek ama olsa. örnekê sada em bêjin şebekê de sê perçenan ya ji du perçenan têrî mirov dike lê lanê spî jî bawer dikim hûn dîsa Nanê spî jî çêdibî kepekî jî çêdibî mamosta ama ölçeyi geleke bizanbin peki mesela nanê de jî mesela vitaminanan nanê de jî mesela lîfanan ev lîf bağırsakê mirov baş dikin hûrê mirov baş dikin û ji xenî mesela em dibêjin mesela geleke her xwarin bixwin ama bi gorî ölçeyî jî mamosta tiştê ku min fehm kir yani em li ser tendurustiyê me gelek bername çêkir merev dibe her tiştî bixwe lê sînorek hebe newsa mamosta yani aynı sayı her tim doktoran dikin mêvanên xwe her doktor yani li gorî min dibêjin her tiştî bixwin lê dibe sînorek hebe yani pîrekên ducanî bin ne ducanî bin jî her tim yani mêr jin fark nake ji xwe dibe her tim ji bo tendurustiya wan baştir be ji bo pêşeroja wan xwarina wan de dibe sînorek hebe û ji xenî jî mesela hareket jî ji mirov re baş e
Peki me go mesela pişte mrodeji, suya mrodeji, işte çok mrodeji. Vakti ku mesela hareket kin, leşe mro çetir bi. Mesela hareket çağın bejin yürüyüşek mesela zab başı, jbrora. Mesela ne bejin hareket işe giren, işe küçük ji mesela yürüyüşek ji, teri mrod ke mesela. Bejin haftada seyir, nif saat yürüyüş mrora basa. Ne lazım ku mesela her hoca merin ko hesap kin bazın, gece men dibejin spor saloni, xor nefsinin. Yani jvana ji ne lazım yani. Peki mesela ku gebe biji, mesela yani bejin ducan biji ne ducan biji, yürüyüş spor devamlı şu hareket başarım mrora. Mesela yani karın sporun çava bakın mamusta. Peki mesela evet Gerek şu ducan an bir için pilatese. mesela cevap kin, tkar mesela yürüyüş kin hem bejin Türkiye bejin abi. Ujgayni mesela tkar bir kültür fizik hareket kin. Mesela tkar sobari, sobari bizamın tabi. Etiştiyorsat tkar. Soberi ji bavar dikim jinen ducani nikan dıpır nav avede minna samamusta. Sinorak heye vuradi mesela karın dısase saat xotekhim bahre. Yani sünörükten bir hareket ne gel ki zede be. Gerek xone eşenim pırna. Ya mesela hareket ku sınırı iki. Mesela bejin reçovan hem bejin mesela yürüyüş. Nif saat jbrora basa. Mesela nek insanın tüledrin mesela 5 kilometre, 7 kilometre zede xo satkin. Peki mesela ne zede u gelek devamlı bir mesela bejin haftada seroş ku devamlı bir kendik biji terim rotka. جبو جانا بيركاب حامل تشارتش هري جرينج لازم Kerem. خوارن رازان سبوركي هندك وستريس افحار شار هبه هم روشا بتكي اكو تشبي وهم روشا ببكا كود نافاوي هم تندرسيا حرشار تشتكرينجل Bavar dikim stres aheri giringen av samamusta. Levraj والله هم هبره جريداين مخابن يعني بس ستريس جيان نابه ل جنين دجاني دبم الوان بالدار بن فراني جي مالباتاوان eder dorawan malbatawan çıp bebara çıp mamas deli çava pireken dujani binerin يعني مالبات وكبري بيستحب ناف مالتنا مالبات زلامي وكرك بريا وقد بريار بدن دجاني تشبي بهبررون قراردان انه تشيبس كريكي و بروبليما دي ناليكي حياة افضارك تشبي بي وصالكي هبد في ام سر بش الرجاء ببكرونن وبريار بهبر بدن جبو دوري ستريس بن دواري اكونومي ده تشو الكار بن وجغيني واجب مالبات حميجي بوابه gerek destek بدون وانا moral bejin mamosta jigayni jinen dujani ji ptiken ku navan da bejin her tişti histikireydi yani zaruken daha her tişti histikin deng di çawan yani oxte daikavan stres de bed ve zarok ji edi di nava daika xoda histike oxte strese be adrenalin bilindi be ingi خوين كم تشسر ببك zarok ji تحسين و problemi ki psikolojik ki dizikede واحتمال جارنا دبي سدما كزو او اف بي قطاندن يا يزو دشك بكين زو دوم بي ابش هم بهوري داين وما مصا بيشتك بتك هاد دنيا يعني جن pevaja ka hoş der baskır zarka xo ani dünye zarka bitendürüste her tiş normal diçe pişti ve deme mamostaj boku hem dayık hem ji zarok pitik جبور نخوشينا كيفن دفيتش بك ماموستا بشتي والدينا الصواب زاروك هاد الدنيا تشيبو نخوش خاني دركات شو مالي اجا وظيفة نودس بكر جانا كان نودس بكر جانا كان نودس بكر وكما قلت وقتها نخوش خاني دبي ام خويناش بعنيا واضصين او جبو نخوشين هنا کو پردل سرن و شارتینه کو تویناس کرد زمانی خوده تکاری به و تداوی بکی و توی خلاص کی لیکو تدرنگ ما او ایجا هنگی پروبلم درکتن جیانا مالبات خرابو یک جوانا مجوزین ترامات تستی هیا
لگرینا نخوشیان گنتیک بله دوی پانیه ده چی نخوشی هنه مثلا هیپوترویدیزم وقتی که ببک دیا او گریکا ترویده تنبه و هورمونا نکار به چیکی تمجبور اجدر و ام بدنه ده حیات سال 3 ساله او هورمون دوی بخوی جبر هورمون گرینگش میجیره ج فیزیکاویره یعنی کت وین خوشی ناس نکی توی تسته چینه که و درک مادمه او زارک حتی ود ذکا خود پاش بمینه وقت زارك انسان نكاري خبر بده نكاري بمشي زماني ما ظن دبي ذكي كذبه او ما انجلي حياه مرني جبو سببك بسيط بشي ضاملاك دلوبك شخينه تصيني جانات خلاصتك افيك جي اد دوا نخشيا سما دو دلوبي دشتي خويا كرم بهيتني هاگر هبه جا تیپای کی آد دوا آی کی به او پر خرابتی بینه زاروک چه بود تشتکی ویتنه جنش که بو مها دوا سیا نما کرد سری خول خوی گری دور نفسای نما چکی پشتی جب جهاز و تگریدان دور ایجا reklam adgarın kampera bicvinin ilacı ki hakkı $2 milyon zan çi avana جبوك بشوا بقري جرك أو دلوا باخويني ونخشي زو زماني خود بدين أسكرن هنجي ببلي به. باور دکم evde خوشخانه پروسیدور نه sabah ماستا yani. Yani prosedure bas işte ben roja penca malbat ve disahre ticaret çedbi. Roja berij خوشخانه در که çedbi. لی ام بهتر بالا خود آروجا پنجا پشتی کودایی که شیری خدای هنگی دوی دلوپید نخوشید بلیده بنو که نخوشی فنیل کتونوری اوجی نخوشی که کت زمانه خود ناس کر و توی پاراست و دیت جره چه کر او فرقانی زاروکی و نورمال زاروک تنه عین وکر نورمال لی کت اهمال کر و تناس نکر و نخوشی توی دیت دست پی نکر او زارك حيامرني ما ذكائي باش دميني نوك انسان كي نكاري خبر بدي نكاري بي بو يعني بو باري جرانج مال باتيره وج جواكره مخابن باورد اسيا اشارا يجي بيوتيديناز eksikliği او جربي فيتامين ب حفت او جدويد لوبيتي خويا كرم تدويد ناس كر تنداي اگر تا او خوین چه نکر و تا نخوشی ناس نکر پشتی سیم هیدی دبینه پاره واد وشن مجانکی واد وشن زرد بین وکه کمن کومای ده خوینا و اطرش دبی متابولیک اسیدوز بار چه دبی او جید تشتکی که تا نخوشی ناس کر و تا درمانک ویتامین دای فرقایی زارک یکی نورمال تنه که تا ندای ده او نخوشی ناس نکر تپرده سارا نکر او زاروج حیامرنی ما yani av kastıştaki buçuk çare seriya ve heye çare seriya ve heye kute ihmal kir bu kabus malide dünya ciyana malbatı kharabu o yek gidici نخوشی gidici bir adrenogenital hiperplazi اوجي kortizon و aldosteron kem dibi testosteron bilindi bit. Bine zarok çe bu. Jder vatledleri şiklevina kurike halbuki ultrason noktetledleri yumurtalık he mal zarok he rahim he. Evse de maaçı ama disaj. Evji genetik ne hoş genetik. Evji buyed lopete خويا كرن. الجم قيزكا احتمال تداوي دبي لجوزارok perçevu زارك بر خراب در باست که جیانی جون داد که لیکن توی ناس کر یعنی دوی دلوپیده هنگی یک حاضری خود که جبو کو پروبلم نیستی یعنی وقت تتشارع درباس بو تبالا خل بیالنه على بلت قلبي ثانيه که بله اوجد وابن حفتاي كمين ده كنت اهمال كر جيانا مالباتي لهفكت مخابن دوی ایجا تزرراویتنه نه درمانه نه تشتکه گلک مالباز جی قارشی ویدرد کبن
يعني çima xwînejin gêm distînî, kurê min distînî. Yani dilop kete distînî bir باور دکم نش piçkî کیف دسته piçkî wê bigirî, piçek tenê wê bigirî lê jiyanayê xelas dikî. û ser vaksîna û aşıya jê min xeber bidin. سر اشیا من خبر دم باور دکم پروین جو تشتکی جو پرسه مامسا کرم Rica که mamosta bixwazim bipirsim. Mamosta piştî ku pitik hat dünya heger alerjiya wî hebe çawa tê fevkirin. Xwarziya min piştî çarmehî bû. Evet. Her roj diçin nexweşxane piştî çarmehî fêm kirin. Hatta du salî xwişka min xwarina xwe pir agahdar bû. Pir tişt nikarî bû bixwe. مخابن گلک زار yani gelek zarok ji usatên dünya. Evet. Her Çawa tiştî dikarin. luanda alerji dike. Evet. Yani ev zarok jî wek min got dîsam hatin ser mesela şîrê dayîkê û sezeryanê. Ev atopik dermatît jê dibêjin. Li cem zarokê sezeryanê bêhtir e. Yek ku sezeryanê çê. O normal. Normal doğum. Normal bu. Ew destpêkê de rêwê wana piçkî wilo sor dibe. Ten doktor kremekî jê rêyastî falan. Ew dibêje cild for şeklê ê çerm. Lê cana ew alerjî diroviya jî xuyatiyê te dît ku di pîsiya wînî mezin de wilo wek belgem derket, piçkî damlak xwîn derket. Ew ihtimalê em jê dibêjin İSPA yani wekî dibêjin şîrê çêlekê protînîk heye ew hemberî wêna alerjî çê dibe. Ew test jê lazim e. Di test jê hene testek jê pirîk heye yek jê rast e. A rast testê em xwînê distînin hemberî wêna immunoglobulin A heger bile dibe em dibêjin wala ihtimal heye ev zaroka te alerjî be ka em testa a çerm çekin jê. Duya testa çerm de panel hene belî dibe hûn hemberî hêkayê hemberî şîrê çêlekê hemberî fisteqe ew belî dibe tên cem edur em wê testê cem doktorê alerjî immunolojî uzmanı em şîn balê wê testê digirin xuya dike ji hingî mecbur e çar mehê pêşî de heger doktor naxwaze wê testê çêke ji dayîkê dibêje meselen em ê test em ê dayîkê test bikin hefta pêşî dibêje meselen tiştê heywan şîr mast peynîr nexwe hinderin bê kêm dibe yan na ya jî di pîsiya wînî mezin de rengê wêna weke girêzê xwîn heye tinê heger piştî heftakî pazar cihat gola em ew xwarin nema xwar zarkan baş bû ihtimalek mezin heye hemberî wî şîrê ew madde dindirê protîna dindirê şîrê çêlekê dibe û em Parîzê dewam dikin cana dê dibe olam şîrê çikilê min dondurma xwarî dondurma jî heye şîrê çêlekî yani dibe olam pasta xwarî xwedê dibe mamoste min ne peynîr xwariye min ne mast xwariye min ne tişt xwarî lê Tiştek ne fare tene olam pasta. pasta xwar bû yani ev jî ser dê wazifa dê di xwe Parîzê ji vê nas Spas dikim mamosta. tedaviya wî tune tedaviya wêna divê xwe jê dûr bikî xwe ji wê alerjiyê dûr bike çi hindirê wê alerjiyê heye lê piştî di sala wan de derbas bin genel yani Derbast be yani. Cana derbast. Çıkamaz zarok mazın dibe. ha cana jî derbas nabin ew protînhanê jî pêşerû jî dil zarok dibe weke nexweşiya şekir jî pêr çê dikin astım buhar çê dibin nexweşiya astım mesela min forma çerê arovî asingê jê cana zarok hene bîne dikê xîza asingê waye xîz û xîz ev jî destpêka astımê ye ew jî nexweşîk alerjî ye yani alerjî net şerm tenê de ye Drovîd jî ye û di pişkê de jî Mamosta dixwazim ser aşiyan jî bisekim lewra wî jî pir giring e. Na gelek jinên di canî an jî nû bûne dayîk me temaşe dikin. Divem li aşiyan gelekî baldar bin newsa mamosta yani heta çend salan ev aşî devam dikim mamosta aşiya ewil çi ye kengî dest pê dike bawer dikim yani li nexweşxaneyan jî lîsteyek didin kîjan me heye hûn ê kîjan aşî bikin bera pîrek çawa takip bikin tayîk çawa da takip bikin vê pêvajo beriya pêşî pîrek divê xwe takîb bike bi aşiyê wê hene yan tinin a pîrek jî hene beriya bibe bi hemle bêd meselen nexweşîk enfeksiyon heye wek jê bijin qızamı küçük yani ne sorki sorki pişki hafiftir varyol yani cerbin qızamı küçüktür ki heger tehalla xwe bixwaze
بگره او انتیکوره و تنبن ونو قزامك شي اشياء الخو نخست به بارزا خو نخست به الفاكسين خو نخست به مجبوره برياح بحمله به واشيبك جبرك بحمله بو وحرسي ما هي بيشي زاروك مالبات ده الجواك ده سكاك ده كوب و دريا دلوبي هواي ده او نخشيا بيركي تحرسي ما هي زاروك احتمال هي كاتاراك بيرشب قلبي انا مالي در كيفن احتمال بصدمه مرني دوي برياك وبحمله بهري في تستخدشك ب اب اشي درباس الخوخستيانا ياجو اشي الخوخست انتيكو هنيانا امج بيرك ده سبيكر او تشو زاروك نو تشيبو بريا نو تشيد به صالوني ده دبراك و bebek te dünyaya lur K vitamini letkevi ve hepatit B letkevi. Aşıya hem beri zerka B. O K vitamini jiber ku dxuyne de jibo xuynamina ne haşk B ve ne nerm B. O denge vena hazırtki. O çift bebeketin dünyaya mecbur efhardu lekevin. Cana kuleyne kevin ihtimal edid be خوين ميدة درجة ميجيدة قناة خوين شيء ده بي بويدس بيت بشتي ما هاد دوا ما هيك خلاص بو دوزا دوا أي بات آزر كده لكبي وجبو هم بري veremi هم بري tuberkulozu بشتي يجي ما هاد سيا ما هاد دوا شارع ششا حجدة أفجي بيجن بيشلي قارما أجسة أو جي همبري نخشيا خنوقية همبري نخشيا فلجة زاروكاية همبري نخشيا مننجيتي أوانا جي شرط مجبور إليه كيفن ها تجربة كي بر خراب مدرباس كرد كوفيد ده مخابن بله باوريا إنسانا جي أشياء بر كيم بو نما نه کووید خواستن نه اید خواستن نخوشینی کو مجبور کربو که من تاریخ ده مخابن دست بکر و که باغماجا گلک زارو جیمه کووید ما مستش پشتی کووید باوریا خلکی هم بری آشیا که بول زارو خونه خواستن باغماجا که تحولی در که تحولی لو آشیا کند بیشم ما مستش yani چند ساله او آشی مثلا مهاد دو yani herkes paspor edit bejin yani servan doktor paspor vezaret herkes edi gotiye ev aşı tamamen ve ungis starokey xo le de anayasaya da ne zorunlu ne dve qana bi qana kirinç de hattım televizyonda medyada em belapni bir aşı çıka giringe bir aşı çıkas kütlene çıka zarar tamam covid mafam kir le evedik bisaya ve aşıya ev çocuk felci namayl dünyayı mı ne gerek nahoşi halas bir halas mı o çiçek hastalığı namayı ket tarihi de verem keme bere vakti doktorum veri fazla bir sala her haftaki mencidik dağıt müddet ana bu davaya peşif sala mencid namadı benim yani hele kıpır kem bu ye evci وكا بغماجة صورك بر بلابو صورك زيادة بلابو 10,000 السيادة بري هيك نمابو بس 10,000 وقات شيبون صورك شي بلاك يعني صورك شي ليت كبد باندرا آخر سر جيرت كيل سر ميديت كيل سر قلب كي جارنا وصورك تدرباس كي بشتي 5 سالة SSP نخشي كي برجرانه SSP او نخشيه كو صورك اشل خونه خست و تصورك درباس كر يجي كومبليكاسيوني زوهن اك درن كنه او كومبليكاسيوني درن بشي مساج نشكف بيت تهجيه انا ما كارم ماشي هدي ضرر الدم يجي حياه ما يجي خراتكي يعني تحقيق كسيتنا هات تبيج ولا زارو كامل الخناخم تمام آشل خانه خد زاركات بينه خشيكت تصادف ميبانتي شو جم مالك بيركي بحمل ماس حرسي مين بو قاتله ببكيجي
Yani mamosta. Yani canat ne desetine zarar de derdoreci. Zarar de civakeci. Yani ligor için Yani bangamı gerek ev vaksine ku hatine ser likolin و tecrübe de cihanet çebiye و نخوشیش خلاص bune gerek bavariya ve hebe yani. Yani ku ev aşı zarokê xwe nexin mamosta divê ku zarokêyan naxweş bikevin. Lê ku aşî wan bixin نخوش بيجي وراح derbas be. rahatî derbas bike. Yani boğmaca gerek zarok bebek ev tabiatı ek kemi demaha cihana xwe derbas kirine. Saat xoş mamosta dî samê navberek bidin. Em hep ki bêhna xwe berdin. Va çayê me jî hat. Em müzikê kadin guhtar bikin. Kerem kin.
Saat kaç? Böyle mesajana devam bıkın. Dîmenekî gelekî xweş me reşandiye temaşevanek dibêje berfame ya yekemîn barî em ji wane navçeya Çataxî gundê guran teşî ve meze dikin temaşe dikin. Fotoğrafekî gelekî xweş me re avîtiye baran berf li wira barîye. Wala li paytax Ankara jî mixabin hewa êdî ji nîşka ve sar bû vira jî oxtî berf were. Sata we xweş ji bo fotoğrafa we jî. Belê mamoste em bi te re dewam bikin. Dixwazim ser nexweşiyekê din jî biseknim. Nexweşiya skolyoz mamoste. Te behsa nik kir, nik zarok piştî ku tê dunyayê şeklê nigê wan cana şaş dibe, xera dibe. Hûn tedawiyê nigê pitikan rast dikin. Lê skolyoz mamoste zarokên ku bi skolyoz erê tên dunyayê an jî paşê bi wan re derdikeve hûn çawa terî dikin, çawa çareser dikin. Vege du sê çeşidê skolyoziye ya. Mesela skolyoz okti ku şkodeler çedbi, buana çedbi. Şu an bejin patolojik skolyoz. O jgayni jî mesela 5 salî da sayda skolyoz çedbi. Erken başlangıcı skolyoz bejin. O jgayni jî mesela pişti mesela 8 salî ku zêde zû mezin dibin hastiyê zaroka. Dur adolesan idiopatik skolyoz bejîre. Ca mesela her sal jî skolyoz çeşidê gorî çeşidê gelek tedavi bikin. Ujgayni jî mesela skolyoz en bejin çiye mesela pişte miro xwar dibî. Ev hastiye pişte miro xwar dibî. Watê ku zû tespît dikin canna mesela bandaja qorseye tedavi dibî. Ama ku zû tespît nekin watê ku zêde jî kir mesela em bêjin dereceyê bû 35 45 ya jî mesela em bêjin her şeşma daha derece zêde kir zû zêde dike. Ji van re jî mesela ameliyat lazım e. Ji ber çi ameliyat lazım e? Hem piştevan xwar dibî û ji xeynî jî mesela watê ku ev hasî xwar dibin qalbê miro ev pişkê miro ciyerê miro tê de fatisî cî tang dibî ji berî jî mesela ji berî jî mesela ameliyat lazım bî. Ca nexweşaniyê wisa ku diyê wan karin tespît bikin ku mesela zarok serê wan şûştin bilal piştê wan birînin mesela rakirî ka piştê wan de hasiyê ku mesela دوان دا خواربون هیان تنه یا جو مثلا برم لیوان دا انگی آلی هفته یعنی که که مثلا کودی وانجی باش کوسری وانشتون پیشتوان رنگ چکی وسا ام بیشتر نخوشابی نشان دکتر بدن جا فیلمی تکشینن ام بیشتر سکولیوز فیلمی دوام فیلم دارم درجه دیرم گوری تداوی کن پیشتوان عمری تبرین دبی وکسته نفس ما مست مرحله داوی اللي أولي حلقة خوارنا بباوردك نفسه سر أولي مثلا درجة هي لقوري درجة ده درجة أمجير نابيجن سكوليوس مثلا زاروك أمجير بيكي كرتبي يجي دوس طبعا نقطة لابي كودنجينا سالم بي تبدأ بيشتمروا بشكل خوارد بي جواني كو أم راست مينن أما مثلا كوش ده درجة زيادة تربي أمجير بيجن سكوليوس أغلب مثلا تشدي وان زعفن أغلب يكون أن زيادة مثلا كده بيو كيسا كو أم فيلميت كشينن أو أمريلك umur kemikleri dibijin gelek olsa rayık da ben cevap sa xward ben filmada ama jgayni piştem rodaji awt nişan da ku zarok diyam dalal ku seri zarok kaştın dalal piştem birinin ka awraze piştem sera aynı razede ya razede dudat kan tespit kan Pitiken kun nuten dünya ma mustaçma skolyoz bana çed yani çava dınava diyavanda piştavan avka xwardı be skolyoz ev kundu tene dünya bana zav zeda çenabi jber nexweşanî ki qalitsal abi patolojik abi em jberî çedbî konjenital hastalık abi jberî çedbî ama tiştekî ki watê ku zarok zû mezin dibî em jê dibêjin adolesan idiopatik skolyoz em bêjin çî wexta mesela dew yaz sêzdeyê de piştî de vî arayê de ev skolyoz ku hemlî hebî ev skolyoz ku zêde zû mezin dibin ev skolyoz zêde dike yani aglabî mesela em bêjin çî yaşta çêdibî yazda sêzde pazda van yaşa da çêdibî ama beriyê de jî mesela em bêjin 5 û 10 sal de jî em jê dibêjin erken başlangıçlı skolyoz bêjin Tirkiyê Tedaviye çava tekrar Peki tedavi spor revan rast ve mesela piştam tedavi gerek hep gori korse hatta derecek mesela korse dinlevan aban naliku zedabka ama ber korse ji ku zeda jibka ku had mesela bejin
35 45 derece ameliyatı em rast dikin. Cep ameliyat yöntemi vananın nek mesela bizim büyüme yönlendirmeli kablo am diyekni yani bidaya nakni ama yöntemi kediceye bidaya diyekni bidaya işte dikin. ویدا تدخن Bidaya diyekni ha. باوردك عملياتك زورة نفسها ما مصطي يعني Ameliyat iskolye zordur. Yani vege mesela en ameliyat zor iskolyoz ya. زاركي بتشوك ونشاوت كن ما مصطي واجب عمليات تكن أنجا وندمنو حتى حبكي مزن بن لو راوتي مزن دبن حستي Vege واجب mesela zarok مزن çok ameliyat lazım bir mesela seri avliyam bida tam sabitlemiş lakin hatta haş sali geleke bori vakti ko haş sali bori uçağı ama bidaya sabitlemiştik. Mesela en bejin pencu da sali da tişteki sa bejin erken başlangıcı skolyoz çebu tişteki sa çebu gori ameliyat yani. Mesela bejin nek tel diyekne o tel şkola mazın bir. Çavku zarok mazın da bir أبجي او ترجي خو بهبرة غوري مزن او دبن. كه بهبرة صار مزن بي ساعت خوش ما مصطي her vakit ma mصطي تشتكتون خازمشت برسم زاركن كنو تين دنيا هنجي كبتشوكن ما مصطي أم نكارن وان بقرن نكارن وان هم بيز بكن دبم چاوان بقرن ما مصطي مثلا جالك كز دبنم هم بشتاوان وسريوان جبوك سريوان هين بالوان جرانتي نكارن سري قولو وكا هم دي قولو بسك زاروك هرتملو بالسريوان وبشتاوان ناب هفدودة دقرن يعني قرتنا راس شاوي ما بس دبم زاروكان بتكان ام چاوان راجن چاوا دينين جيوان ام چبال داربن زارو تو ما قلتي قال لك ام دودس ام دلال قرنوان دازب قرنوان وجغني وقت ومن داني عاطي قال لك ام راح دينن وكما دان نسال مليخوا قال لك روي مبروبني وفي بيوانجي مسافه قريبا اجبوني كل قالچه وانجي باش شبي اجبوني قالچه چخي چنبي قال لك رويان مبروبني ام صاب قرنوان ببكك مرهب وانا مدان شام تازه دانا فتك كبر ما نشان دانا ما مست هر وقت مثلا ما وقتام زاروك كان تخن خو هن زاروك سروك هر جار عالیه کی دینن پاش سروان خارد به yani evci bavardıkım gereki dayık o bavcı ve mesele gereki xemgin dibin hatta ki o sere zarok rastımın gerek tedavi distedin mecbur dibinin mes zarokan çava texin xawban mosta hin zarok mesela saruye xoradze le dayık ji putik ji dayık ji deji hinga ditirse belki yani behnaya zarokem biçke carat için zargı kontrol dikin behna andert ke ve anderna ke ve kuprani jinu buna dayık ام هینگا لچه بالدار به ما مسته. اگر زارو سلاولی سریان مجیام چک نرمه، خوش بی سر ارلک دازین و یالی چک دوز خوارد بیانی. مجبوری جی مثلا گله که داملی بوار گارینه. مثلا جانم بیش راستی. yani ser pişte an keleke muantık yani خو. çoğu rahat bir kari razı. Ama kerem جی بورین نه به اوایک مثلا. Kerem ki Pervin ji dayıke. Kızata çen salı bu? 7 سالیه Maşallah kodeşleri böyle. Fasıkım. Serpirsin Ayşegül Hanım duhazım az tiştek bepirsin mamoste ser kanguru çıdı fikri. Hin mesela malbat pir şarşi digirin. Etir pir spor ser kanguru ji pir zede bu. Nav kurdiyavini zanım bu. Kanguru tu bahsa oktikine ko vaka paçık ke dıkıçı zarok ji tekin dureve. Zarok ko hercar bu dayık ereye yani. Hem derveci hem limazji dikarım. Bu pişta dayık ji bavardıkım başı. جبوكو جراني ناكبه بشتا دايك شي ولی جبو زاروک دبیجن سر ortopedi zedetir dibêjin berê zarok dixin derve dibêjin de pir şaşiye wele ez jî mesela gelek dayk bak dîtime ku usa istifa bikartîne yani rüyevan dizivrenin aliyedin newsa ere dibe kanguriye de zarok hemberi diyaxoye diyaxo bir kanguru dibêjin mesela waka paçık paçık وقتی که زارو بخنه گله که زارو جدن گلی می وقتی که ویالی بی مثلا جبوی دیوان جینا باشن بیش زارو مازن بو گرانی زیاده بو مثلا کو گرانی ویالی بی دی خو مثلا خو ویالی بده افگوشتی حاصی تبکه بی نواف اینجا گله که وقتی که وی قانگوری هم بزن عملاندن گله که نیوی بی دنگلی بی و جغانی جی مثلا زیاده نبرجر بی سانی زیکم رو بی که جبونی که مثلا کو زیاده برجر بی جبوني كو زاروك ترى نبي تدي صاخو خو باج ببدا اجي بس دروش امرو تخراب كان مش بو دايك مش بو مش بو
نت تندرست اما تو ضراري تنها بلكي كو زارو كيف بي تقدر راحت بيش بلكي زارو ده تشتر بي جانا هن زارو دخوازن دربه ببینن ما مستوقتن وانتیتن عربا وانتیتن کانگورو هن زارو دخوازن دربه ببینن ل مزانی کی جان راسته لگوری زارک جانا دایک بهتر پتیکه خوناستک نفس ما مسته اون وقت پاسپور وقت دکتر چی بیجنجی ره آگاهیان و گلکی گرینگن گلکی مهمه ل آخری کو باش زارک خوناستک دیساجی دایک نفس لقى زارو كأولي بلكي ديوان زيادة تجربة أنت نبي بله بله يدفرد مثلا قال لك دستك دكتورة أبي كوزارو كي وأنا بن جدي خو جوان قال لك دستك بالصينة بله بيجي مثلا خوجي ما جو ستريس قال لك شيناكن أما بقاليك بجي ستريس باشا جانا ستريس باشا ندوام دي بله وزيادة جو خال غام بيجي أو شيء نبي قال لك أنا صار على قدرك هن دایک زارو پر كده استرس أبي ما شك مسته زيد ستريس پانیک لا ستريس زيادة ستريس كو شك ستريس أبي هم دايك جي تشتكا هم زارو جي تشتكا بله بله ليه مقابل زيادة جي مثلا بله يعني مثلا تبحث رازاني كر زاروك تشينا بسر دبرازي هم تجاري حرتم تفصيلات. سكن بالتشينا بسر كيلك يجي زاروك دي سر بشتي رازي وقت جريدان تشكي دي بشتاوي بيش داندن وبن جبو كو صص نبي اف جبو كو قالشات شو يعني برا وانتيق نقوبات كما مسته يعني إذا حياة محكي ضررتنا بس حرام. دفي قال شاي راحت بي حركة بكي أو بريارة هاري جرينجي بس يعني قال شاي دفي راحت حركة بس فير وبشت دفي جريداي بي وما مسته بعلي توصية كينا كي يعني هن نا دراست بي دفي راست بي بشكي بيب له علي سرت نفسه بي برا بيب علي بي بعرف وسرت بي بشكي ولا حشك بي بنيونا شما مثلا سرد بقى من لاك جارب جيم زاروكا بوزي وحرتم تيجرتن وقت بوز هاد جرتن وشوي نفسي تكرد بسطيني والدف ده بسطيني يتسر دف رازيني دف جهاد جرتن بوز جهاد جرتن احتمالك زاروك بيفت صاندن بفطسة يعني زاروك وجيجي مثلا زينا نرمي سيداتي بكوينا ومقابل هن دايك جانا دماكو شير دن زارو كي خوتت كن خو ما مسته او جي باور دكم تعلقه جانا دايك شي خودچه يعني بو يرن نو ساجي مقابل ولاتي مقوميه بebek çene bileceğim dayı razı. Vakti razı civi. نفسها وشيره خوي بدي ده بشتوي razı. Şimdi هنا كان ممكن تكون دافيد حيا زارك تاخذ تشكيلتنا. زارك ماكسيموم حياة بس دقة شير قشد مجي ودفش سنجي كتاني بمجي. ولو حلو سنجا تشينا كده جا يكي بيجي بشتي داويا شير مقوت يا ويا غي زارك بشتي بحسيان التيربو بخود في برده. جار كده سنجي دي بدي حتى ده بيجو هرتن. چند ساعتان جار که برای شیر بدن ما مسته هن پاسپورت بیجن برای 2 ساعتان جاره که هم پاسپورت بیجن زارو کنگی بخوازه بدن نوراج بو قاسه دوان هین پر پیشوانه چویه هین کم دو شغلانه کارم پر bu şuglanın kengi zarok بخوازه بدن حتی که او قاسه وان پیشوه بچه her ana rok وقت ميداينا قبصاي حياة ساعتا ولا دبي. شو برزو برشيد بزوجي ميداوي ولا دبي. يعني حرسي ما هي بيشي ام حد ساعتها ام جيت كنزارك طبعا مجبور راضي بكي ما يده دول ساعة راضي وقتك راضي جت بشكي في دراي بليزي بنجي بليتي شير بكي شير خو بدي وتي راضيني شير داي كده رقم تني بينجار شجر حجر زارك تشقاب خاضي برا خوش بر تشقاب بمجي او قاشير تشيد بي بله تقاشير شيء بهتر جزاروك فيدي بهتر جديرة فيدي تقازو خشيرة خو قد بكي وزاروك شير نخوي وهيني بيبروني بكي زاروك دف شيرة دايكي بردي وقت دف شيرة دايكي بردا ديج زرار دبينه ببك زرار دبينه چما مثلا بيبرون شبه سريونا ولا راح حتى زود كفيد نقايد كورجي افور ناس ناكي راح يجهيني بيبروني لديه شيرة سنجي دايكي وقت يكون جرك أو دوراوي قشتك بدفيده نها سري داخل دفده ودورا قهفرنجي حمد بيتك بدفده وبا تيدن شجبر وقت يكون والابون هبه وقت الشير بمجي باجي بيرد مجي يعني غاز جيد بي صانج جيد بن يجي حروح القسطخانة زور كام ديجري وغازا يجي تشو جينا تشو او جي يعني تكنيكا ام جاندن يجي
ji bo zarok û sancî jî pir girîng e. Divê sabir bê hemîtekê singê xwe tamamî te xedevî de şîr neçe jî wê şîr çêbî. Mamoste berê neha ji bo sanciyê pitikan ew rezene dibêjin ya. Herê anason rezenên çay anason dan zarokan. Lê bawer dikim hûn aneka tavsiye nakin nemse mamoste. Yani Yani gaz jinên berî bera ku karê wan gelek bû. Heta varê yani karê wan xelas nedibû. Ji bo ku zarok negirin, ji bo ku ew sanciya navan jî kêm dibû car caran didan. ez bawerim ji nêberê ji ana bêhtir bilinçlîne ji alî şîrê dayîkê ji ber ticarî ew qutî mama nedixebitandin û her tim jî singê xwe didan ber wêna. Gaz çawa çêdibe dibe roviya dîwarê rovî weke süngerê kêl bir. E normal, em bir mikrovîlê. Wextiyek şîr dixwe hereket dike û dimije. Cem zaroka tune. Heya çar meha hêdî çêdibe. İyice heya çar meha her zarok gazayî çêdibe. Lê ê ku şîrê dayike xwe toy gaza wa pir kêm e. Alerjiya wa pir kêm e. Sanciya wa pir kêm e. Lê ê ku şîrê mama dixwe ew bêhtir e. Lê rezenê çayê dê jî karê vexwe. Dekevin ava şîr. Feda xwe dike zarara rezenê çayê tune. Mesela xwarina dayîk çawa tesiyê şîr dike mamoste. Dibêjin ku tiştê ku gaz dikin mesela naxwe weke fasulye weke newkan. Lê hin pispor jî dibêjin ti alaka xwarin tune ye ji bo ku roviya zarok hîn bibe divê dayîk her tiştî bixwe. Kîjan rast mamoste bera Yani her tişte çi baldar be? dayîk ji şîrê çêbe gerek tişte ev şînkayê kesk bixwe. Bes ne xav kelandî bixwe. Buk brokoli. Spanak. Wanak bikelîne bixwe. Hêk şîr pir baş e vexwe. Mas pir baş e, peynîr baş e, av pir vexwe. Xwarinê organîk vexwe. Weke tiştê derva xwarê em ticarî tavsiye nekin xwarinê hazir ji derva bixwazim. Wala ez dixwar nabînim xwarinê çekin bere ji li xwendê em wana tavsiye nakin. Xwarê malê a organîk li gor tenduristiya ji ber piştî ku bû dayîk jiyanayê navê tenê. Bandora xwe pitikê jî dike. Divê haya wê ciwa xwarina hebe. Piştî şeş mehan mamoste zarok îca hêdî Evet. dest bi xwarinê dike. Divê hînga bi kîjan xwarinê re dest pê bikin? Destpêkê Çi devam bikin, çi nexwin, çi venexwin? Ana şeş mehe peşi de me goçê nabe tiştekî bidne. Cana dayê gidip weke piçika mam dims bidne de bere beelmê. Kabera tam bikin. Weke bere tam bike ew jî çê nabe. Zarok hez dikin mamoste şêranî cî de. Çi bide zarok wê bixwe. Bebeke fam nake. Çi bide bere tam nekî. Ne denemiş bike, ne muhavele bike, ne tam bike. Kengî bu meha şeşa ji hêdî nema öyle pişki sevik weke ava dimsê karê pişkî bidiye de. Piçik hêk bidiye de. Nekelan diye nîfxavî yani. Nîfkelî. Yani karê ava meyve taze ew çekî yenik bidiye de. Piştî ku xelas bû heya hîn bû piştî mehekî karê hinek iyice ava sebze bidiye de. Yani ava işte xwarin çekir beriyat xwe wana bidiye de hinek avayı bicivîne wîne hînî ava şorbe bike. û hêdî qedeme tê xwarinê ji ser bidiye. Serê ewil de divê bera tam bikin nefsa. Yani gelo alerjiya wan heye tune. Her şeş mehe peşi de divê tiştek tam nekî. Ne deneme tahtasiye. Piştî şeş meha mamoste. Piştî şeş meha. Mesela dibêjin brokoli bidin. Hediye de bera zarok tamam. Nem göz sebze piştî ku destpêkê te mast û meyve suyu ava meyve te bidiye de. Piştî bîst roja hîn bû dure iyice te hinek ava hêka wana bidiye de. Piştî ku heft me xelas te dest ava sebze wana bike. Te xuya kirin bê. Te xuya kirin xwe zarok çi hez dike. İyice işçi te xuya kirin mesela te xwarina yê dixwe li gor pêşanê çend cara mîz dike. Çiqasî destava mezin dike. Kîlwê wî çawan e. Kîlwê xwe heger mesela ev taybetî ser şeş mehê peşî dixwazim sekinim. Heger zarok mehê 500 gram stand.
500 gram. 500 gram kemani bistini. Yani rojem dibêjin 25 gram bistini. 500 gram 500 gram heger stand. Şirede teredik. Böyle. Her girinik ile şirem kemetine. Yani ve em hüccete dahi Hem ki de beci de bedin. hüccete dahi ki emrakil. Kamenik ve av çenabi bidiydi. Ne mümkün av bidiydi. Av vakar ve midavi hini av ve terbiye nama şire vetkoy. Böyle. Hingece şir kemdi. Be zarok ve nama kilo adistine ve bece olam çıka şire kodine kilo anastine. Suce dahi ki. Böyle. Mamos heri daviş tecib pırsım. Okteme pırna madı da qasya da qiyme ma jibo hastiye zarokan mamos da eko dest bu xwanin ve xwanet ki pişti 6 mahan az bejim. Dve prani çu bixun jibo hastiye wan. جبالي حسيان ما قد دا فيتاميني مهمة D vitamini böyle. دا فيتاميني صلاة نوتي جبر طاوي تشربي Beravantekım bertavi. بدينا برطاوي روجي دا دقة وجغيني مثلا دا فيتامين تشي دا زعفة هيك دا روجي هيك دني جغيني فيشك كارتول بارتي وجغيني مثلا هفتي دو بورسيون ماسي ام جربين طون balık ala balık somon دوان دا فيتاميني خابن زيادة قالك زاروك شما موسى محسي ناخن. لو أنا يمكن هيك مثلا برا بخون مش برا يمكن بيجن برا زاروك إنسان. محسي بخون. جبو وان قالك يباشا. برا بنير بخون نوسا موسى قالك زاروك بنير جناخن. بانير جباش أما نيفيش كتيرة نویش چتره. نيفيش كتيرة برا ماس بخون شیر بخون. Saat hoş mamostaj bu agahiyente. Ubeydullah sevgili pspore, ortopedi u travmatolojiye. Gotna katey bidavi hebit kari beji mamosta. أزاف تشكر تكم سباس تكم Hamci gerek spastık mamostaj bu agahiyente. Şirin Aslan Kılıç pspore nahoşiyen zarokan. Mamosta gerek spastıkım tici gotna katey Em bidavi hebit spaset kari ken beji. valla elvedere ez slav doktor Can Melay atkim ku de yekemin de derket de imtihana ihtisas de وتخادم قالك خورتيمي دكتور جي بيبي örnek جواره Malawi ava hamci gerek spasya ان شاء الله spasya نيزك اوجي بيمي باني program İnşallah mamosta. Stranbeş Pervin Hüseyin'i, Malata Ava Gelek Spas, İsmail Hakkı Parmaksız, Haşim Reşadet, Malava Vajbo, Stranen Vejbo, Müzika ve Spastıkım. Bele temaşevanın heja me iroji bernamaxo bidavi kir haftadın disa emelvra peşperi ve ben dembaş. Aydın aydın dilolo تدقوش مقولولو واختر بس بوكادو حيا اسهالي عمنو عايدن عايدن دلولو تدقوش مقولولو واختر بس بوكادو حيا اسهالي عمنو قالك تشتي خشداني مدقو قيت بزماني لي تكرمان جين زاني عايدن عايدن خورتاني قالك تشتي خشداني مدقو قيت بزماني لي تكرمان جين زاني عايدن عايدن دلولو تدقوش مقولولو واختر وصبو وكادو هيا اسهالي عمنو عايدن عايدن دلولو تدقوش مقولولو واختر وصبو وكادو